来关心巴西南部，即马又搁咧做大水，已经造成4个人死亡，16人撤离。另外，伫非洲的肯亚，大水雨嘛已经落几若天啊，灾情搁较惨重，即马水已是淹过1个人悬，目前有46个人过往。按空中看落来，巴西南部的大城阿里格雷港，规片拢是大水，民众包括看咧量杯撩水，也是用船啊载老人、囡仔、查某人来离开巴西南部9月拄着强烈热带气。 夺走50几条人命，这几天搁落大水后，地势溪水泛滥，有几难位庄舍变孤岛，上少影响31000个民众，有7600多人被迫离开，搁有4个人不幸死亡。Começou a entrar água antes e hoje está pior. Começou a entrar água hoje de manhã na minha casa, que nunca entrou, nem em 2015. Entrada salgado, também está tudo. Geladeira em cima da mesa, farinha, tudo. Quase todo perdido。非洲肯亚沿海城市蒙巴萨的民众，所甲右岸排队要过溪，这原本是大车路，因过雨季了后，受到圣婴现象的影响，大水一波接一波，互真侪城市拢做大水。蒙巴萨的积水将近1人悬，有人只好爬去公车车顶等救援。Nimepata shida pia siku ya leo, siwezi pita kwa hii maji kwa sababu hiyo pesa wenye wanavukisha watu wanahitaji sina. At least yani wakafanya chochote yani madrainage, maana kuna madrainage barabara zote yani hazipitiki yani maji yamejaa kila mahali, so serikali angalia maziani。当地民众怨叹政府无征收地下水道，再予大水愈来愈严重，而且民众受困大水时，政府拢无出面来救援，地使真侪人变做有路无厝。估计伫肯亚已经夺走46条人命，啊那附近的索马利亚同款凄惨，民众被迫带入去难民营，已经出现食物无够的困境。联合国指出，受影响的人数已经有160万人。公视新闻陈慧敏编译。